Tatoni cienge kanitha ya African Church of Holy Spirit ya igojini riongerete gikaro gia gwikaria ciana itena aciari na mwatho gia turu. Matongoretu ya ni mubunja Daniel Kariuki ni mabotete gukungwira thigunku na mona akiaria. Kariuki aurete aciari maria mena ciana cina mawathe matikamabithe indi mamabire skuruta ino ni kenda magwata uteithio. Kurukina uretie antu thigunku ni ino matikare methiro makiriganirwa maria matinacio. Erentuko ya ukungwira thionko ya Jamhuri nthigurune kanisa ya African Holy Spirit kumegoji Southimenti batongeretu ni Pastor Daniel Kariuki ni baliongerete ana Batoro Center barabata ukirine sunsibia mwire na kubonia wendo na njira ya kurejania na bothionko ije tulajukete as a party ya celebrate already ya Jamhuri na ana baba nikenda nabo bakaigwa be amongst the people in the community. Na with us netura kurete some of the things that jinge mba gutumika tajia kuria twinabio bila twelejete nabio, and also kwena tumantu tungeto twinge ba contribute taketu otora tuka present ke the secretariat ya the institution. Igitari turi nayo ntuni igitari ya Christmas ni igitari ria tubati kwithwa tukiona ni ya rwendo acha kiwango gikinene muno kuni ke turonire mbere tutonya kiri ibweze Christmas cha kanisa tubati kuja turiongere ana baba turu nikenda tuone at least kira tuina kyo tukumba gushia nabo ogu nikyo gitumiye tu gya kweja nikenda tumba kugwatanira na pastor na gutethania na njira ya gutedia twana tatu twethira guku nabo bange bati kwiyumba be guku nikenda ngai nawe ari iguru akona kwengwe tukuruta tulabareterete kenda bo kinya tutukiria thigunku kinya bo balejaniria mwe natwi kenda tuigwe baganirite tabura tutuganirite tutukiria thigunku na aria uria na tugacoka tukona antu balia ona tutulite nabo balite bakaigwa be fiti bakiaria karoneke ni bakuri kinya barabangi bare na inya kaiteneka kathiunku ni bonania wendo kiri barabate nabio na barijanire amwe kire baria bari na unja kana baria batomba ukinyaza uzo nonto bwa thigunku ira cire mbere yetu na mtuje December ithere thigunku kwa umbuge no uremwe ni kwizaza na kwina ntu bangi bara baenturene veninde kwa ziofe no i sacrifice ke bangi na bura twethira batunzite na njira nene ndiko ninkuga ngecokia nkatho ni commitment ya sisters who are in charge na workers bara bakorita ngui guku ni tonto ni kweja na guku nene na wendo bubu nene bora bonanitie kinyeka challenge to us ni kenda na titugatuika ha help kile bara bangi twona twina nonto twina nto bangi ona kinya nturene na u baba taraka motethio metu ni kenda tukaomba kweja no tethio bura buku bataranika ogu bau nabo batigarite bakari ugu bakari beno ntubamba guteria bati komba guteria ndabaromba ngai aba enkoro eu atonye ndene yao nikenda menyaga atire into bibitu ei tebia oni ona ni utonga bwako bara ndende ntika namba ko bara ndeni nkabukathira lakini ngai atoete bio nikenda tumba guteria bara bangi batena bio muthia kire aciari barabari na namba mawathe ni bakuromba bakaithana ya ba ni babaikie skuru ya ibombe kumenyerwo no ntukinya bonikie kuma kimurungu tukarinjectaga na bara to idharimo biria twei ni tubitunje kwa uoke ya utweka kwena musiari kana kwe muntu within the community wena mwana akona jakatiga ari muntu wondo out na menye ni kiewa kuma kire murungu no getungata ukatwika ukurathimwa musiari wonde gutowithuragira kintu kiria baikwirwo enakio mwana ni ngai wejanaga na into bia bionde twina bio ni ngai wejanaga na the moment omuntu wonde akarealize onto bobo wetho we muciari we na mwana we na thina kana we na atekwiyumba kana atijuritie tabura ana bara bangi bakari ndingiromba atekage nonto bwa kwitha nonto tewe wengwa withuririte bone mubango jwa ngai na gutwe ngai aumbira kaura ndirira kwagaga antu bara baga support kana bakalunga na mubango ta juju nino kwira okiona kwina antu bateno batekona kubatethia no rira antu ta twathoma na twamenya twina support twina onto tovaigo support the community na bara bangi batakwiyumba guterwo kwina muntu no mwangigia erwe na mwana toju amuitha kana igwa ena akiconoka ni tonto bonto tabu nkiripotera Weru TV kuma Toro Children's Home Beta wa Marion Karugi wa Kenywa.